policajaca od nasilja sopstvene države i vlasti, samo zato što žele časno i ispravno da rade svoj posao. Kada je već tako, to je naša obaveza, na kraju krajeva i naša dužnost, dužnost svih građana Srbije, bilo u zemlji, bilo u rasejanju. I Mileković, i Mitić, i policajka Katarina Petrović radili su u opštem javnom interesu, kako bi nas zaštitili od moćnih. Samo sa takvim ljudima možemo da se nadamo Srbiji bez nasilja. I još jednom poziv da se utorak 11. jula u 9:00 zajedno svi okupimo ispred specijalnog suda kako bismo pružili podršku inspektoru Dušanu Mitiću koji nastavlja svoje svedočenje o Jovanjici.